Vijesti, panorama, spektakli, plus sport i prilog zabavnik. Nedjeljni jutarnji. Pozivam vas da dođete u Tkalčićevu 44 u Novu Arku. Tamo možete naći mnogo stvari koje će vam pomoći. Ovdje imate vrlo veliki izbor kristala koji se koriste za iscjeljivanje. Ima pribora iz radiestezije, muzike za opuštanje, new age glazbe, mirisnih štapića. I ono što je najmožda zanimljivo, ploče protiv štetnih zračenja koje produžuju u stvari vaš život. Vijesti, panorama, spektakli, plus sport i prilog zabavnik. Nedjeljni jutarnji. Nama je gospodin Pero Kovačić, šalim se nama. A hoćete nešto gledateljima Noćne more poručiti, Božića i Nova godina, to je označeni kralja. Što poručite, ti ljudi su vas i zadovoljni, tako? Tako je, da. A mislim da se slušam da nešto kažete za Božić i Novu godinu. Kaj želite vi vidjeti? Pa prvo moram čestitati Božić, znači blagoslovljen i čestit i dvije države. Da. Znači Republika Peščenica da. I normalno Hrvatska, a prije svega Zagrebčanima i Zagrebčanima. I zaželjeti da nastavimo rad, ko što radi Republika Peščenica, da se digne standard građana i da nemamo problema sa raznoraznim situacijama kao što je Savudrijska vala i sve ovo što ste vi riješili elegantno. Znači, to je put kako se trebaju u Hrvatskoj rješavati pitanja i stvari bitne za funkcioniranje države i za podizanje standarda građana. Dajte nam reći, da li vi možete, da li ste spremni dati jedan pozdravni za Božić za Novu godinu? Sve lijepe želje, nije u pitanju. I više od lijepih želja. Znači svim građanima Republike Hrvatske? Svim građanima i građankama Republike Hrvatske i šire. Cijeloga svijeta. I svijeta. Čestit Božić. Ne samo čestit Božić, nego mir ljudima dobre volje. To je sve? I puno sreće u Novoj godini, da im se sve želje ispune. A gospodinu Željku Malnaru što želite? A pozdravljamo oca Željka i želimo da bude dobrog zdravlja, da uspješno vodi emisije koje mi se i sviđaju, koje često gledam kad nisam jako umoran i jesam im na svoj način relaksacije, a i mnogim koji vas gledaju. Hvala gospodine Željko. Molim lijepo. Svako dobro vam isto. Možete nešto čestitati Božić i Novu godinu gledateljima? Ne, zajebava. Ok, ti teško čestitati Božić i Novu godinu? Kome? Pa ljudima se navezi, brate, Ovo će šljakar kod ti. A možeš reći čestitam Božić i Novu godinu svima ljudima? Čestitam Božić i Novu godinu svim ljudima. Eto, hoćete nešto poručiti građanima Republike Hrvatske i Peščenice povodom božićnih blagdana? Želim im čestit Božić, sretnu Novu godinu, želim da u idućoj godini imaju puno više para nego što imaju u ovoj godini i mislim da će se te želje čak jednim dijelom ostvariti. Kod nekih više, kod nekih manje. Gospodin Rožić, hoćete nešto poručiti gledateljima Noćne more, pa i povodom božićnih blagdana, Božića Nove godine, možeš nešto reći? Apsolutno, da. Svim gledateljima, ali ne samo gledateljima, nego i djelatnicima Noćne more, cijeloj ekipi na čelu sa predsjednikom Peščenice, jel? Da. Čestitam sretan Božić, želim sretnu Novu godinu, puno uspjeha i što više emisija Noćne more, a što manje Noćne more Zagrebčanima. To bi bilo sve. Kaj nije dosta. Hoćete nešto poručiti Noćne more i gledateljima Noćne more povodom božićnih i novogodišnjih blagdana? Da budete lepršavi, da budete neponovljivi, da budete otkačeni i da zabavljate gledatelje Zagrebačke televizije onako kao što vi to najbolje znate. Želim vam sve dobro za Božić i Novu godinu. I vama
i Zagrebčanima, prije svega i Zagrebčankama, obilje obiteljske sloge, zdravlja i veselja. Blagoslovljen i sretan Božić i uspješnu 2006. godinu. A meni i mojim kolegama u gradu želim da još bolje, odlučnije i odgovornije vodimo ovaj grad na dobrobit naših sugrađana, a Zagrebčanima puno zdravlja, sreće i obiteljske idile. Hvala gospodine Milane. Hvala i vama. Bog. Evo, ja bih se htio svima zahvaliti na podršci, svima onima dobrim ljudima koji su me glasali za mene na predsjedničkim izborima, isto tako na lokalnim. Želim im čestit Božić i sretnu Novu godinu. Isto tako htio bih poručiti predsjedniku Republike Pešćenice, isto i njegovim ministrima. Hvala. Puno sreće i zdravlja i ljubavi u Novoj godini. A isto tako bih htio pozdraviti mog prijatelja generala Gotovinu, da se lijepo, što toplije provede u krugu svoje obitelji i da nam se što prije vrati, ako Bog da, u našu lijepu Hrvatsku. I ja bih isto volio. Hvala vam. Hvala vam puno. Sretan Božić. Hvala i vam također. Hvala. Nalazimo se u Skupštini grada, s nama je gospodin Šoštar, pročelnik rada socijalne skrbi. Gospodin Šoštar, možete dati čestitku povodom božićnih blagdana emisije Preko noćne more gledateljima Noćne more? A prvo bom čestitala od sveg srca, zaželio blagoslovljen Božić i sretnu i uspješnu Novu godinu svima vama u Noćnoj mori. Hvala. A naravno svim Zagrebčankama i Zagrebčanima od najmlađih pa do najstarijih želim blagoslovljen Božić. Želim im mir i dobro i želim im sretnu, uspješnu i puno zdravlja sljedeću godinu. Hvala gospodine Šoštar, kako vi nama, tako mi i vama isto. Hvala lijepo. Svako dobro želim vama, vaše obitelji. S nama je gospodin Joško Morić, dopredsjednik Demokratskog centra. Mislim da je predsjednik gospođa Vesna Škare-Ožbolt. Dobro misliš. Dajte nam rećite kako ste, dobro? Je, hvala na pitanju također. Ja bih vas zamolio gospodine Moriću, sad je Božić i Nova godina, pa da nešto kažete građanima koji su vas izabrali za budete Skupštine grada. Šta im vi želite? Svim građankama i građanima Zagreba želim veselje, mir i dobro o Božiću. Želim im sretnu i uspješnu Novu godinu i na privatnom i na poslovnom planu. A gledateljicama i gledateljima Noćne more želim također mir i dobro o Božiću, sretnu Novu godinu i želim da u 2006. godini stalno gledaju Noćnu moru, to je puno bolje nego da imaju Noćne more. Možete nam reći, molim vas, približava se božićni blagdan i Nova godina, pa bih vas zamolio da kao predsjednica Skupštine grada Zagreba nešto poručite građanima Zagreba koji su vas izabrali za predsjednicu. Evo ovako ću im poručiti, da lijepo i ugodno provedu Božić sa svojim obiteljima. Nastojimo tim obiteljima napraviti što bolju situaciju u ovom gradu, zalažemo se da dobiju obiteljske četvrti sa trgovima, mjestima gdje se mogu družiti. Evo, radimo na tome i nadam se da ćemo zajedno uz njihovu pomoć i to na godinu i nešto od toga realizirati. Isto tako im želim sretnu Novu godinu 2006. Želim da imaju puno uspjeha. Oni koji su nezaposleni da nađu posao, a ja se nadam da sa svim ovim što mi radimo ovdje u Skupštini da će i toga biti, jer će biti dosta reorganizacije u gradskoj upravi. Ja vjerujem građani Zagreba da prepoznate legendu Republike Pešćenice gospodina Šikića. Gospodine Šikić, možete nešto poručiti građanima Zagreba putem televizije Noćne more Željka Malnara? Ja zaista, ako nešto želim građanima Zagreba, želim im u prvom redu bolji prevoz, da se riješi
prevoz koji je ključno pitanje grada, zatim želim više vrtića, želim više škola, želim zapravo svega boljega i na kraju želim da zaštitimo okolinu, da bi grad Zagreb pio najzdraviju vodu u ovom dijelu Europe. To je moja želja za sljedeću godinu i za buduće godine koje dolaze. To je građanima Zagreba. Građanima Zagreba. Štovani gledatelji Noćne more, nalazimo se u obiteljskoj kući gospodina Stjepana Štepa Fiolića, saborskog zastupnika i vlasnika lanca mesnice Fiolić. Gospodine Fiolić, drago mi da sam kod vas još jedan puta. Jako ste nas lijepo dočekali, nas novinare Noćne more. Pošto vas je narod izabrao da budete saborski zastupnik, pošto tog naroda i imate tako lijepo bogatstvo i sve skupa, možete nešto poručiti tom hrvatskom narodu u vaše osobno ime? Hvala lijepo što ste došli ovdje kod nas da uputimo čestitku božićnju svim gledateljima Noćne more, također svim Hrvatima i Hrvaticama želim sretno Božić i Novu godinu. To je bilo sve? Pa ja mislim da je dosta za ove božićne dane. Mislim, bili ste jako kratki i iskreni i sve u redu. Šta mislite Hrvatska u budućnosti, a i vaš posao? Hrvatsku u budućnosti gledam puno svjetlije. Mislim da svi Hrvati i Hrvatice moramo zapet malo više i dati od sebe truda za Hrvatsku državu i da će biti puno bolje za koju godinu. Svako dobro želim i vama i vaše obitelji. Neka vas Bog blagoslovi sa zdravlje i sreću i tako. Obećali brda i doline, sve što treba i više od toga. Kad su konja uzjahali sine, tek smo tada vidjeli svog Boga. Obećali meda i mlijeka, radna mjesta i velike plaće. Sad nas svijeta perspektiva čeka, a nosimo sa naš čapu gače. Da nam nije noćne more, sve bi još i bilo gore. Jelaki jajanševa, tu se pije, tu se pjeva. Mana Željko, Stankec i Rom, gdje su oni, tu je lom. To je raja, boli glava, svako svakog zajebava. Da nam nije noćne more, sve bi još i bilo gore. Jelaki jajanševa, tu se pije, tu se pjeva. Anđa, Stankec, Cigan, Rom, gdje su oni, tu je lom. To je raja, boli glava, svako svakog zajebava. Obećali meda i mlijeka, radna mjesta i velike plaće. Sad nas svijeta perspektiva čeka, a nosimo sa naš čapu gače. Da nam nije noćne more, sve bi još i bilo gore. Jelaki jajanševa, tu se pije, tu se pjeva. Mana Željko, Stankec i Rom, gdje su oni, tu je lom. To je raja, boli glava, svako svakog zajebava. Da nam nije noćne more, sve bi još i bilo gore. Jelaki jajanševa, tu se pije, tu se pjeva. Anđa, Stankec, Cigan, Rom, gdje su oni, tu je lom. To je raja,
boli glava, svako svakog zajebava. Zato dođi u Peščenicu, tu ćeš brige, zaboravi sve, jer u toj zemlji u Peščenici baš su ljudi duše široke. Prošlo je 12 sati, dragi gledatelji, ja vam u svoje ime i u ime ekipe Noćne more, kamermana, realizatora, tonaca, mi dragih ljudi tamo na kompjuteru, našeg Nine koji je s nama čitavu noć zato jer nas voli, on je gore u kapiću. Eto, u ime svih nas, u ime ove isto dragih dečki koji su vani na zimi, to je osiguranje portiri, to je Maximum Security, jel tako, koji nam je i dao neku lovu za one naše kvizove. Evo, u ime svih nas, ja vam zaista čestitam blagosloven Božić i da možda malo se posvetimo sebi i ljubavi koja, želi li mi ili ne, nas okružuju. A rođenje Isusa je dokaz da je ljubav došla kod nas. Kad gleda čovjek vijesti ili život oko sebe, baš ju i ne vidi, ali ako se potrudi, ljubav će doći. Ja se sjećam davno jedne priče kada sam putujući pustinjem Taru gledao jednog starca koji je sjedio izvan blatnjavog zdanja koje je ono bilo kuća, pa gorila je vatra i ja sam došao, sjeo uz njega, pitao ga za dozvolu da sjednem uz njegovu vatru i on mi je dao dozvolu i dugo smo šutili jer je nekulturno kada sjedneš uz nečiju vatru da ti počneš pričati. Kada sam konačno dobio dozvolu da ga pitam, onda sam ga pitao pitanje koje on znao da ću ga pitati. Pitao sam ga, starče, ako si toliko godina radio kuću, nije lako na pješčanoj dini napraviti kuću. Zašto kad si izgradio, zašto sjediš izvan kuće pokraj vatre? Onda mi on govorio je Urdu, jer to je bilo u Rajastanu. I rekao mi je jednu fantastičnu stvar. Rekao je, da se kratim, da vas ne maltretiram sada, rekao je ovako: čitav život sam želio kuću. Izgradio sam da bi mogao da čekam ljubav na sigurno. Živio sam u toj kući. Hoćeš se ti prestat micat dok ja pričam da ja čujem škripu tvojih jeftinih cipelica? A? Konju jedan. Ja sam sam dirnut osjećajima ove svoje priče i onda čujem tebe koji si nervozan kak se na ovim jeftinim cipelicama ljuljaš lijevo i desno. A priča je takva da je i tebi bi vrijedila da je razumiješ. Šta sam rekao do sada? Ajde ponovi. Početak priče jer sam zaboravio. Rekao si da si bio dinut, glasnije govori, ne čujem te. Da si naišao na jednog gospodina koji je sjedio uz vatru i da je
on tebi jekao da cijeli život je htjeo imat kuću da napravi, a onda smo ti jekao kako uzvatio kuću. Kako kuću uzvatio, ja? Čekaj, nemoj se smijat, čoveče, ovo... Nemojte mi uništavati moje vlastite oči, ja se rasplakao, ja sam to doživio, čovjek. Ti se sad zaprkavaš. Nisam mu ja rekao kako si, šta sad sjediš, kako si mogao izgraditi kuću uz vatru. To mu nisam rekao. Sad, Ali su rekao da si denut zato što je on htio cijeli život imat kućicu. Tako sam ja shvatio, sve ja znam. Dobro si shvatio. Da, gledaj, nemoj ni raditi sad, gledaj, ja sada pričam nešto što proživljava. Kaj što imaš u ciprovama da ti škripi? Ništa. Molim te daj skini, jer stalno škripi. Smrde mi noge. Pa jel čujete vi to? Ne. Ja stojim na nogama, na mjestu. Ajde, molim te sjedi tamo, pa onda nećeš škripiti. Da ti nemaš nešto uhlačano? Ne. Prije mnogo godina, ujutro, kada sunce izađe, Cigane, daj se makni, gledaj, stvarno me tjeraš me na smijeh. Pa nemoj mi tu stati, jer ja znam tebe, u pol priče ćeš se okrenuti pokazati zube. Molim, nema. Da, ovo je stvarno divna priča, hoću za Božić dati poruku. Šta, jako ti je lijepa? O to pričaš još 30 godina. O tom se radi. Ajde, pričaj, slušam se, ajde. Pa ako pričam to 30 godina, to je istina. Ajde ti ponovi priču. Od 30 godina. Pa ovo, ako veliš da to pričam 30 godina, ajde ti ponovi priču. Ajde, sjedi pa ponovi. Ajde. Štovane gledatelji Noćne more, veliki me čast zadovoljstvo najaviti putovanje Željka Malnara, koja meni ide stvarno na ovu stvar, ali lijepo je sve, ona sve snime iza Sljemena. Njegovo putovanje Željka Malnara je stvarno divno i samo gledajte. Red? Ne, ti govoriš da pričam 30 godina o putovanjima. A ne ovu priču. Ne, o putovanjima. Dobro, daj me pusti onda da ispričam ovu lijepu priču. To je sa mojih putovanja. To je jedna od priča, da? Da. Ima ih više. A ti sam pričao samo jednu od tih priča. Izvolite, gospodine. Pustinja Tar je jedna od najgroznijih pustinja, ali i najljepših. Ima vadi Rami i Jordanu koja se smatra najljepšim pustinjom i sada jutro u toj pustinji je fascinantno kad se komu zvoni mobitel, oprosti. Da izgasi mobitel. Izgasim. Pa otkud onda zvoni, ja ga čujem da zvoni. Čekaj, je to tvoj? Ne, nema telefon. Pa nemojte ne zapravo. Nemam, Boga mi, nemam samo Četko više. Nemam majke mi, nemam telefon. Telefon mi gore. Jesi ga izgasio? Kako se lijepo. Jarane? Izgašen je. Pa otkud se čuo mobitel? Jeste čuli mobitel? Djeco, jeste čuli? Pa? Dobro, Željko, nemoj da se to dekoncentrira. Nastavi svoju priču. Htio sam nešto lijepo reći gledateljima za Božić. A vi me zaprkavate. Imamo fore do 4 sata, Željko. Možeš još uvijek stići. Ozbiljno. Ali sad je trenutak. Dobro, imaš fore još pola sata. Ne, ali sad ste mi, koliko ima? Gledaj. Pa jesi ti lud, čoveč? Pa izgacio. Pa otkud zvoni onda? Pa sad sam ga izgacio. Joj, da sam ja to... Daj uvedi ostale, daj, ne može Bor za Božić biti neokićen, molim vas, daj da okitite Bor. Ajde, Jarane, pozovi ljude da okite Bor. A i ti, braco, isto pomoži kititi Bor. Hoću. Kad svi dođu.
Ne, ovo me jako zanima, Željko, kad si počeo pričati s vama. Daj ću ti, stvarno ćeš dobiti. Znaš, Pričaj. Dođi ćeš pogući. Odi, laki sunce moje, odi, dođi. Da. Dobro, to su si već čestitali laki 2 puta danas. Sunce moje, ja tebi čestitam. Dobro večer. Gledajte ljudi, bakice, poštovanje vama, Stanke, Ševa. Nemojte tu stajati. Ja vas lijepo molim da okitimo bor, nije u redu da sve to. Ajde, laki ti. Možeš si sjesti. Ovdje se tu, možeš leći ako ćeš. Aha. Legni se. Daj, braco, daj ga pusti, nek se sjedne tu. Ko? On, noga ga boli. Ne, on, laki, noga ga boli. Braco, ti malo pomogni. Hoću, moram znati. Pusti ga tu, nek se sjedne, jer tam se ne čuje. Daj, sjedi tu. Da. Kad mi se desilo, raspao sam se tamo gdje živim. Začuo sobe, posklizao se i pao ovako na bok. Možda nisam razbao glavu i lakat, ne ovo kuku i sad šepa. Da. Pričanu priču, stvarno, kad je počeo... Ne mogu sad, ja moram biti koncentriran, nemoj, ja to teško proživim. Još mi ćemo pitati, još ću poslan plesati. Ja sam rekao koliko mogu, dok su ove pjevali. Da. Cezar i ja sam na Bini bio i primijetio džamu da već ma laksam, onda me zvukao da prekinem sa plesom i to. Dao bi sve od sebe, ali nisam mogao plesati do kraja. Dobro, čuj. Tu si to radi, da, viš kako ti minuta možeš ovako se tako da ostane ovako ravno, gledaj, gotovo djeko, tako nam Marta, nego u tebi metnuš do vrata, a? Imaš ti kamo blesi. Ne. Nemaš ti više tebi. A, ne. Unijemo gdje se priča vreme, tu i tu biljano. Ne. Kontra mora, kontra. Sve gledaju po loptu za tenis, da? Bakica ste bio pitili Bogdana. Je, unuk moj. Unuk, da. Kaj ovdje nema onoga. Sad ćemo čas sebi. To moramo razmisliti. To ne mogu ti da dužonče. Ne bi njene sve, tu treba malo unuka. Kaj se te javlja, čas sam pitan gospodina Malinaga. Ne, meni spita, meni dobili ševicu sve. Ti razmisli? Na ševici smijem reći, vam nikomu niš. Ševica mene razi. Pa vidim da tu treba 2000 crvena. Treba ujutro i gore koji je sposoban na ujutro. Je pa gore, da. Uševaš. Ja ću. Ide Jara, nemoj ti braćo, ti si debela stanje. Ne. Evo, braćo, ti ide. Stvarno. Braćo, Ma kaj bi ono upal? pa daj da trčim mogu opati. Čovjek. Kaj, Ženko, što ti misli? A gdje ono što se nabije golje? Špica? Špica. Pa ima tu nekakve pomodene mesečke. Kaj je tu sada, kad se tu ne Da, evo, samo čekaj. A lepi je. Ovako, vidi. Treba jezni mozak. Ja sam prestora da mi se ostagivala ti uz meni po podu mi se. Kaj je, sinek malo da je skoš. Ne nuta baš. Ovdje tu bi trebalo plauditi. Treba van neki, van.
Kam? Ovak tu je plavo, tu je ti plavo. Ima ja još plavo. Što tu, Željko? Što je malo na božićnih pjesama malo? Pa ne znam, jer se čuje božićni pjesama. Jel imamo božićni pjesama? Pa može malo božićnih pjesama, kaj radite ovdje? Mi ne čujemo tu. Pa ljepše je ovo božićne pjesme kad malo. Znači kad ja ukiti, sad ću se da vidim. Bože, dragi. Vidiš, to tako lepo. Jel je svirala muzika do sad, kamerman? Pa nije. Nije? Pa zašto nije? Tak može biti, evo vidim, i ovo, Gdje si mi je? Da bi još jednu ševica. Evo. Malo razmiještajte plove, malo crvene, bijele. Ajde malo pojačaj tu da čujemo to. Gore, tam bi trebalo biti jednu crvenu, dajte da bi plavo tako. Evo ti, jačaj. Ali tu nema za sve ovo. Kaj? To je veliki broj, pa Ima dosta. Ma. Evo kakva ova lijepa, daj ovu tu nekam delu. Ima slijepo. Ševica ne črlene sve na jedan kupić. Viš tu unutra sredi gdje mi ševica. Vidite gore, ovdje su dvije črlene. Dajte si malo gore tu. Ne, evo. Kom staviš špicu? Nema špice. Okolo treba reći. Daj plavu mu još koju, tam bijelo mu daj ti. Jara dole ima bijelo. Taki, da smo na Božić tu zajedno. Nije bi bili sam doma, ne? Neću biti sam, Daj si mi još jednu. poslije puta kad smo došli iz Hercegovine, jer on bio toliko per prema mene, volio me kod sebe doma, presvukao se prije sve. Ko Jaran te odveo doma, kod sebe? Da. I rekao mi da sam pozvan. Sutra na ručak. Proslavit ćemo Božić, ja, on i Biba, ne ova žena. Da nisam sam. Sutra, jel? Viš usunu susret i poslije s njima na studiju i onda idem kod njega. Da nisam sam. Nema bijeli. Onda ću otići kod njega i proslavit Božić. Mi smo kupili hrane, Hampi iz Autopraone je dao puno hrane ovdje, pa on će zapakirati kure doma. Je, znam o kom se ovaj sad. Ne znam, prije nego sam počeo nastupati u Noćnom more, još prije, ne znaju Pečenica i to. Sam redio, počeo to spada pod Pečenicu. Tako da je sad kvart poznao još prije, ali sam počeo nastupati u Noćnom moru. Najme reći, ja mogu pozdraviti i čestitati Mimi i Raznici. I Marini, jel? Da, bih lijepo zamolio da čestitam Sretan Božić. Čestitaj, evo, možeš sad. Slobodno. Pa da. Slobodno. Htio bi čestitati Sretan Božić Nini i Marini i svim ostalima u Splitu koji drže do nas, koji vole jako Noćnu moru, koji su obožavitelji koji nas vole. To je sve. Svima dobro. Želim. Ja bih htio isto tako zahvaliti Autopraoni Hampi koja se nalazi u Planinskoj ulici, Planinska BB. Stvarno smo dobili hrane, fantastični poklona i sigurno nećemo biti gladni, niko od nas, sljedeća 3-4 dana. Evo još jedan zahvaljujem Autopraoni Hampi u Planinskoj BB. I dajem reći sa moje strane, zaboravio sam napomenuti da se zahvalim. Da. Evo i Laki sa svoje strane čestita Hampi. I dečkima u parku gdje živim. I dečkima u parku. Susret hranili. A zakaj ja to prevađam tebi? Molim? Ti meni veliš, a onda ja velim gledateljima. Zakaj ti to ne veliš sam? Ne valjaju. Da. Šepćemo se. Da.
Budem još svezala, zato veća. Samo mi svezala. Tam treba gore više. Viš tu denju ovaj bijeli, tu. Ovo tu viš nogu piticu, tu isto. Tu se pristricalo. Ne, tu. Da, tamo modeli neko drugo. Viš ovaj koji je svirao harmoniku, ja će nastupiti. Viš poklonio meni Jeri i dao je. Jesi jeo ti šta gore? Molim? Jesi jeo? Pa jeo sam jučer legne. Jučer si jeo legne. I onda sam kod njega stavio svoja od Jari, nisam gledao. Znači nećeš jeti? Ono hranio me Jaru. Nisam došao u gleda. Stvarno bila i kako me obletala kod Čelića. Evo, ušli su mi susret. Ne, složene valje. Poslije snimanja idem kod njega dočekat Božić. Vjerovatno mislim uželi prespao kod njega da bi dočekao ponedjeljak da nisam se. A to će vidjeti sutra, to će Lučin, Bila i Jaro. Dobro, nećemo psovati. Pa neću, Željko, ali ja mu velim u filmu. Božić je. One škarice za to. Da. Nožem se ne valja štititi Bož. Tako je. Ja znači govorim, oni stankove noševe, kod da su nemoj nož. Ima škare. Viš škare. Za to, a ne za nož. To noć je upotrebi u Vrapkama, a ovdje ne. Da. A gledaj kak te baka dotjera. Nema ti se preputati za dan Božića. Babica bi se rada ženila. Stavile ova. Babica bi se rada ženila, znaš. Čekaj, nas sad imam plovu dola, tu novu kitu bušte. Ne. Ne, pa tebelo, lako si ti udržiš koliko. Nema špice. Možda da... Daj primi, tu ima mašina, tu udržiš. Tu ima mašina, brak, dok je nešto. Možda da uključimo telefone, možda da razgovaramo malo sa ljudima. Možda i oni nama žele čestitati, možda žele nešto... Što ti je grana prozna do to su? Tako je viš to sve. Ne, jel treba kad si svez? Kaj je ovo? A? Jel ko zna kaj je ovo, bakica? Kaj je to? To je bilo unutra. A? Mašli nekako, kaj to je? Čekaj. Mašli neko, mašli. A, ba da. Mašli, oj. Ševica, moj ševica. Čekaj, to je crno. Da ti netko onu stvar pokože, ti bi rekao kaj pak to je. Daj. Čekaj. Ja, ali ovo je crno. I ovo su mašli, nisu. Da, samo ovo je nego, ovo je malo... Pa ja vidim da bi nas pitali gore, nije baš. Mašno se radi, znam kako se radi. Ljosonka sredina. Halo. Da, dobro večer. Dobro večer. Gospodin Željko. Izvolite. Gospodin Željko, imate stvarno veliko srce. I mi vama čestitamo isto Božić i čitavoj vašoj ekipi. A već sam toliko puta bio na telefonu i da bi vas jednostavno pohvalio. Mi imam o vama strašno veliko pravo mišljenje. Srce vam je ko od lava. Svaka vam čast. Puno hvala. Evo, sretan Božić i vama i vašoj obitelji. Halo. Da. Dobro večer. Dobro večer. Gospodin Željko, ovdje Jasmin, prijatelj tvoj veliki. O, Jasmine, kako si? Evo, dobro, kako si ti? Evo, vidiš, radim. Ne. Eto, hoću se pridružiti da čestitam svim ljudima dobre volje Božić. Hvala ti puno, Jasmine. Pozdrav. Inače, Jasmin je brat od brace i jedan drag čovjek. Jasmin je... Jasmine, sretan Božić. Hvala. I rijeci u paci tamo gdje jesi. Ajde, Bog. I našoj ženi Dini. Bog. Bog, Jasmine. Kaj sunce? Mašli, bilaj, mašli. Kako to se ja... Misliš da stavimo gore? Ja pa rekali ovo je džaba da znam. Ajde, probaj. Ne znam. A ne bi išlo šević. Ma ne, pa neko ova ostane rezervna, znaš, ova ne bi to ti išlo. Gore, ova. Malo sa ovim zalepljeno.
Ne, nego, znaš kaj, smo pokušali gurnut ovako, malo jače. I gle, sad stoji. Vidiš? Evo sunce moje, sad trebam pogoditi ovo, evo, i sad objeći ovako. Da. A dobro, čuj, a ovo samo si natukao kuk ili si ga slomio? Ovako, samo natukao. A, dobro, okej. Dobro si me prošao. A dobro, proći će to i moći ću normalno hodati. Samo natukao, da. Kad sam nas... Da? Dobro večer. Dobro večer. Čestit Božić. Hvala. Vama i svima u studiju. Može ostanke sa spot. Aha. Mislim da nije prigodan za, znate, ipak, a i onako svi gledaju, znate, bilo je puno, ljudi su se zabrinuli što ćemo imati emisiju baš na Božić, na Badnjak, pa su htjeli, bilo je čak govora, znaš, ima puno ljudi koji misle da je riskantno da mi imamo emisiju na Božić, zbog toga jer možemo uvrijediti osjećaje nekih ljudi, ali ja mislim da mi ne možemo, mi smo odlični ljudi, jel? I mi imamo pravo slaviti javno Božić. Čisto normalno. A može od Cezara onda? Ne može, ovo nije emisija po željama, nemojte se ljutiti, morat ćete nazvati. Ima emisija po željama, mislim da je to na radiju HRT 2 sad. Hvala vam najljepša i sretan Božić vama i vašoj obitelji. Halo? Ne, tamo, tu. Ne, drugačije. Tu još. Dobro. Ima još kako hoćeš toga. Hoćeš pravo. Pa ne možeš sve što ima sad staviti, pa kako to izgledalo? Da to ocijenite kad je dosta. Ne možeš sve staviti. Ma daj, nemoj, braco, nemoj tako. Veliki Bože. Ma nemoj pričat, čovječ. Evo ti zaguši, pa sada ima tu 2 tone ovih kuglica, ti bi sve stavili na bord, ne? Dosta? Ma, to je... Ako ti vrđe dosta, ću reći... Kaj ti ima, pa ono ti baš isto, ne? Svi deli glavu, braco, gore. Da, kreni tako. Vrđe, još tamo. Tako. Evo, jeste ga osjetili. Kaj još? Baš je film. Ne, ja vas hoću da u špicu ne mogu. Pa ne možemo špicu staviti, braco Pašić. Ja ti kažem. Samo si zafrkavaj. Špice je najvažnije. Da, dobro večer. Da. Večer. Halo? Čujemo vas, izvolite. Dobar večer. Sretan Božić cijeloj ekipi, tebi Željko, ali ja bih htio pohvaliti prije svega Hampija i još jedan put njemu i njegovoj obitelji isto tako čestit Božić, jer je to krasna gesta što je napravio. Je, svakako. I Oti sam je lijepo pozdravio od Moskve i Slaše. Hvala ti puno. Hvala. Hvala. Ševica? Ketica, ne? Ovo je treba plavi od zbora. Dobro, ova baka nema sad ti želi tu boja. Pusti kad ti boja. Ne ovo Dinamo je zakon. Ste tam napravili. Ja nam dobro, nastavno dođe. Pa vidim da evo, pombi se pombi. Pa krenemo tu. Ko je? Ne. Kaj? Kako uvadno vresti. Kaj to je? Ženja. Kada si u zbora pušla si je pokazati. A što ti misli? Ovu plavu, braco, daj me poslušati. Od zgora ideni bili si na luči. Daj i ti nešto napljamo. Ova ta. Evo viš tu, daj me poslušati. Estetika, deca. Primi u gore ideni u zgor, tu posredini. Dobro, evo ti drži, ovo ja ne. To drži, pročunajte bez veze, lejtate. Kamo što plavu? Ovako od ovda, od vrha tu. Odi bliže, gore lijepo.
Tako da bude Andreja Tove i tako. Bracu, pa približi malo dvojicu, nemoj se nagnut, kužiš, ti imaš 105 kila, ne? Tu je idejni iza ove bombice, bracu, ako možeš svim tim detam, ne, tu iza ove, tu. Tako je, gore ovdje, tako. Kako gore? Tu dobro je, tako da okreni, super stvar. Super. Super, to je sad, tu možeš tako da ti uskrati. Halo? Ovo? Tu. Da, dobro večer, halo. Dobro večer. Čujemo vas, izvolite. Halo? Čujemo, izvolite. Pa imam nekih primjedbi na naš Bor. Na Bor? Na Bor. Izvolite. Pa ne sviđa mi se raspored Kuglica. Jeste čuli? Gospodinu se ne sviđa raspored Kuglica. Jel on blizu, nek dojdemo pokazati kako mu nakinčili. Kaj se, Željko, kaj se? Aj, Laki, sedi tamo. Znači, stigla neka... Ne čujem te tamo. Ja sam sad znojan i mokar. Dobro. Odi Laki tamo sjedi na... I makni ovo braco na pod. Ili tamo stavi da se ne vidi, ne? Odi Laki, ti si tu, lepo si sedni, tu ti je udobnije. Da. Gospodin ima raspored, primjedbe na raspored Kuglica. Alo, jeste još na telefonu? Jesmo, ove crvene utječaju na komunistički sustav. Ma daj, molim te. Braco? Nisi ništa rekao, Željko. Gospodine, da ni Bajdak bi vam baka odgovorila na kaj vi ličite. A šta ti? Ali je Bajdak, onda nećemo biti prosti. Ne, bravo, baka. A on nam tu na komunističke. Baka, živimo u demokraciji, on ima pravo to reći. A nije istina, pa svakakve boje. Svakakve boje, kaj vam je. Ma to je bez veze. Daj izaziva, ne boje. To je bez veze kao veli, a on nek veli, a dobar tek. Kljajeva, crvena boja je Hrvatska. Da, crvena boja je Hrvatska. Bravo, Jana. Crven, bijel, plav. Pa onda nije samo crvena, nego 3 boje su tu. Pa imamo, Željko, imamo crvenu, bijelu i plavu, evo je. Dobro, imamo jednu damu na telefonu. Halo? Halo? Da? Dobro večer. Lijep pozdrav iz Bjelovara svima. I želimo vam, ja i moja obitelj, sretan Božić. Puno hvala. I vama. Lijep vam je Bor, baš je krasan. Puno hvala. Kuglice su vesele, lijepih boja, prekrasno. Puno hvala. Da, ajde Bog. I kad je najbolje, sami smo ga nabavili. I sami smo nabavili i ove ukrase i I sami kakiti. Da. A kad ti misliš da drugi imaju da naruče firmu da im kiti Bor? Pa normalno da sami kiti. Jarane, šuti i radi, molim ti. Nema ništa, ja neću, samo ti lijepo velim. Ti puno pojedi kolača i šuti. Mašine. Da, dobro večer. Dobro večer. Sretan Božić svima. I gospodin Malnar, započeli ste priču o čovjeku koji je napravio kuću u pustinji, a sjedio pokraj vatre. Pa baš me zainteresirala poruka, a niste završili. Pa ne mogu pa ga ne prekidati. Doće on nastaviti za 2 mjeseca. Ne. Evo. Pa kako možete biti takvi prema mene, čovječe? Šta ti imaš protiv mene? Ja ti kroz priču poklanjam jedan dragulj. Zašto misliš da je sve urbano, sve mora biti ono divlje i daj si makni mak nose, izgleda kod da imaš zašto ne bi oplemenili ljude sa jednom lijepom pričom koja je istinita? Ali Željko, tvoju priču slušam 30 godina. Majke mi. To se ja stvarno naljutim. Mislim, na te stvarno ću se naljutiti. Pa koje priče ti imaš? Imaš samo o lovi, o tome kako su ti uzeli kiosk, kak tražiš ovdje novac, onda kak moraš platiti struju, to su tvoje priče. Ja imam druge priče, razumiješ? Koje? A ti misliš da nema ti istih problema. Kad ti misliš da meni Bog daje plaća centralno grijanje i struju. A daj mi reći, ko ti pričavaš za razliku od mene? Daj, ne pričaj. Ti nemaš ni jednu priču. Tvoje priče su samo oprostite. Halo? Da. Čujemo vas. Ovako, htio bi čestitati gospodinu Željku, sretan Božić.
i njegovoj ekipi napravili su potez koji je jako dobar i gdje se približavaju 100 jedinici. Mislim da je to jedan veliki korak u demokraciji. Sretan Božić još jedan put i sve najbolje u novoj godini. Njemu i njegovoj ekipi. Šta ste mislili da se približavaju 100 jedinici? Šta je to? Objasnite malo vašu misao. Mislio sam na jedan način takav da ipak razmišljate na jedan čisto, jedan pravi demokratski način. Dodirnuli se socijalna pitanja. Dobro, to ste misli. Puno hvala i vama, čestit Božić i sve najbolje vama i vašoj obitelji. Hvala i vama. Ne mere nas imati 100 jedinica, pa mi je šišta. Baka, niste skužili. Pa kaj mi? Ja sam skužila da oni imaju puno gledatelja i... Pa kaj ima veze 100 jedinica za jedan? Se jedinica nema gledatelja. Osim ako neko Zrinku Vrabec se vidi na ulici. Je li Zrinka Vrabec tam? Mislim da je... Sam ja vidjela i na televiziji kaj se svodi. A je? Otvoreno, A promenila je sad prezime. Zrinka Pičec. Kaj? Zrinka Pičec se zove. Pičec? Pičec. Tičar. Promenila prezime majke mi u ozbu. Zrinka Vrabec više nije Zrinka Vrabec, nego Zrinka Ptičar. Ptičar? Da, leće. Hoće mi krov, Ozmi? Pa čekaj, pa i vrabac je ptica. Ali ona je mala ptica, a ova ptičar je malo kao veća, zato je promenila prezime. Ptičar je paskon jedan. Ne. Ima kraj jetre... Kako se kaže ona ptica? Jetrep, jel da? Jetrep. Tetrep. Ima i... A šta ćemo s ovim, gospodin Željko? Ja bi ti sad najrađe znaš kada s tim napraviti. Išlo gora, znaš, to ti ispod. Halo? Da. A to je obleka za niko. Da. Dobro večer. Dobro večer. Želim vam blagoslovljen Božić svima u studiju. Hvala. Puno zdravlja, puno sreće i ljubavi. Sve što si sami želite, to vam želimo i mi. I mi vama puno i vašoj obitelji. Hvala najljepša. Kaj sad ti govoriš da se Zrinka Vrabec zove Zrinka Ptičar? Ptičar je pas. A kaj ti govoriš tetreb? Kakve veze ima tetreb? Ima one ptice koje su malo veće. Ima tetreb, ima kokošari, ima purica, ima labut, ima galep i tako. Dobro, galep. Dobro, i sad kaj hoćeš reći? A ona je promijenila prije 2 tjedna, ja čitao novina u očiju, moj dobro zaslepio Željko. Da. Čitao sam u novina da više nije Zrinka Vrabec, Mozeš. Da. Kažu Mozes. Ne znam. Dobro, nije bitno. Da. Bez ovog trećega. Znači više nije Zrinka Vrabec, nego Zrinka Ptičar. Ako lažeš? Očiju moj, dobro zaslepio Željko, kurazite majkom. Nemoj, pa Željko. Ako lažeš, to je uvijek. Zrinka Ptičar. I muž se zove... Muž se zove... Ptičar. Onda je valjda Zrinka Vrabec Ptičar, nije? Da. Zrinka Vrabec Ptičar. To. Pa ja to sezno seljački, mi smo nekada rožice delali. Mi bombi bilo što... Željko, ja ću tebi reći jednu stvar, ali nema se ljutiti. Da. Zahvaljujući tebi, vjerujem sad. Zahvaljujući tebi, po prvi put u ovoj demokratskoj i nezavisnoj Hrvatskoj od 90 do sada, da je jedan ciganin sa temeljnim narodom Hrvatima kiti jedan bor. Vjerujem i hvala ti puno. Nek ti blagoslovljen Božić tebi i tvojima svima koji su te namiliji. I svim ljudima, Hrvatima čestitam Božić, ma kako bili u Hrvatskoj, tako i van Hrvatske. A posebno, ne možemo to sad prekinuti, posebno čestitam Božić, blagoslovljen Božić i našem Anci Gotovini i njegove ženi i njegovom sinu i svim onim ljudima, Hrvatima koji su borili se za ovu Hrvatsku. Eto, to je moja. Lijepo si. Oprosti. Dobro, nemoj se zajebavati, ja znam da ti... Ali ja sam to rekao srce. Zašto bi se ja zaprkao? Zašto? Ne znam da si zaprkaš ili ne. Ja ne znam tebe da si ti zaprkaš ili ne. Ne znam, gledam. Neće jest bili da je jelu kod jadama. Sad.
Da, dobro večer. Dobar večer. Dobro večer. Gospođa iz Velike Gorice. Dobro večer. Koja vas gleda stalno, svaku subotu. Sve najbolje svima u vašoj ekipi, a Ševici najbolje. Ja i Ševica se upoznamo. Drago mi je. Ja sam Levašić Zvonimir. Kako ste vi? Ja sam dobro, vi? Ja isto. Mi smo tak neki broj, po visini. Znate koliko imam ja? Godina? Ne. Centimetar. Metar i 46. 44, dobro, ja 53. Tu ste negdje. To smo negde. Da. Lijepi por. Pa. Gospođo, ta sreća kad se niste upoznali prije 40 godina pa da imate djecu, djeca vam bi bila 1,15 A možda, ne znam. Ali bi bili slatki i dragi. Moji brojevi. Da, bili bi slatki i dragi ko vi. Želim vam blagoslovljen Božić i puno hvala što nas gledate i puno sreće i zdravlja. Hvala lijepa i vama svima. I želim baka je super. da provedete praznike kako treba. Ja vidite kako ima baku rad. A kak se praznike kako treba? Ne reci kako se, kao što piše. Ja samo pitam. Ali dobro. Djeca, sad mi se pitaš, ja ima pustilo da više isto. I domet i to. Mogu ti reći da sam vam bunesti rumak, ali radi gospa išli kva. Ali bakica Božića, nemoj se on sad uvaljivati za Božić. Sad se uvali. Ne namisne ženi, steljene za sveta, za veliku mešu, za Božić. On se hmeši ide, kaj se smije. I kako svoju noć ljubi, kako čitavo leto ljubi, jel' da? Tako je. To tako je baš. Pa znam ja, zato se ti opet sklamaš oko mene, jer misliš, došel mu snijeg mešti babi. Meni ne treba mi sjetao, gdje je njih. Ništa, tebiš ovako je niti velika. Ja samo te ne dobri, samo bi se zavljela. Među nogu. Kaj te nisi rovna. Halo, gospodine, se čujemo? Da, halo. Gospodine, se čujemo? Čujemo se. Poštovanje. Sve najbolje za Božić vama i cijeloj ekipi i najbolji ste. Nek htio bi samo reći nešto Jajanu, dosta važno, ako se može. Izvolite. Jajane, mislim da ti Cigo nije nikakav prijatelj. Prije 4 dana se ogovarao tebe i tvoju ženu u jednom kafiću, tako da znaš. Svašta je govorio, mislim da to nije u redu. I nemoj misliti da ti je Cigo prijatelj, nije ti nikakav prijatelj. Eto, samo toliko, laku noć. Da ređi ime tvoje. Mogu ja vama objasniti. Ako je on ogovario nekom, nek je na njegovu dušu. Tako je. Odi ševa srednji, sjega, odi ševica, citkari, ne, odi sim. Tu vreću. Odi ševa, ševa. Sedmići. Tako vidimo se nego. Sada sve. Repo, imamo pijesi. A zakaj ono dole? Oja. Pa kaj ja znam kaj to je? Pa to je za oblijeći, za Nikolu. Ono za pakovanje. Boja bi. To. Čuješ? Ne, daj da vidim šta je to. A ne, to je za djedama, ne znam. Pa velim, ja to stvarno govorim. I kapa je i broda, u brodu su to za novu godinu. Tu je to vidjeli još me. I ovo, isto. I to je za djedama različno. Da. To su valjda i lače i ovo sve, evo i kapa, sve je, da. I kaj bi to stavljamo više? Dvoje je, kaj bi to u džambu pitali gdje to je? Da, zakaj si sad to raspakirao? Ne znam zakaj to otvore. Da. Nemoj obući to. Ne sad, a kaj mu paše, a kaj mu niko? Ne ide, da. I ono je, kaj bi to ne sklopali, nek mu zapakovan. Da. Kaj se ovo ne služba? Joj, ja pogledaj tu ovo.
A lijepo sam znoma rekla sam da bumo delili. A šta ćemo? To je Maša. Šta ćemo napraviti? Baka, imam ideju. Pa sam rekla da zapikujem. Imam ideju. Da. Pa ne se pukla. Pa nemojte se baka saginjati, vi ste prestari, još ćete paliti. Nisi ostara, ništa vi meni nemojte govoriti. Dobro. Ja sam se pomladila od kad sam u vašoj emisiji. Ne, slučaj. Dobro, više držim. Dobro večer. Zavezala bom. Dobro večer. Čujemo vas, izvolite. Želim vam sretan Božić, svima zajedno. I ovo je najljepši bor u gradu koji sam vidjela. Najljepši. Svako dobro i za Novu godinu. Puno hvala i vama i vašoj obitelji. Braćo, skidajte, to nije odličan za Božić. A ti samo probaš ili možeš probati to, ha? Da. A kaj je ovo? Ovo je neka traka. Luka i mali i niko ništa. To je Girkin. Za Deda Mraza. Za Deda Mraza. Pojačano. Za Deda Mraza. Za pojačano. I sad ovo se rastupa. Više se ne rastupa. Dobro. Bakica, jeste gotovi? Hajde, sjedite se tam na ovo i sada ćemo ovako. Jarane, ti isto si sjedi ako imaš gdje. Čevica, ali si sjedni tu. Odi sjedi ti tu. Čevica, da si. Da. Disuško, Raco. Halo. Ratiško. Da? Dobar večer, dobro jutro. Oprostite, dobro jutro, da. Želim vam sve najbolje za Božić, vama i vašoj ekipi. A najviše braće koji 101. brigade. Hvala najljepša. Mom Rapčanu. Živjeli. Hvala najljepša i vama želimo sve najbolje i sretan Božić i puno zdravlja. Dobro. Sada ćemo ovako. Sada ćemo napraviti da ljude, ovo je ipak Božić, usrećimo, svaki će ispričat od nas jednu priču. To je baš zato jer mi braco nije dao i vi i Jaran, vi ste me smetali da ispričamo priču. Ja ću ispričat onda na kraju svoju, pa ćemo vidjeti čija priča ima više poruka ljubavi, prijateljstva, poštovanja. Prema tome, sada ćemo svaki od vas ispričat jednu priču. Prvu priču će ispričat Stankec. Stankec dođi, nema prekidanja sad. Šta? Koja je priča, koja je tema? Ljubav? Pa, jel je danas rođenje Isusa? Znači, ljubav, razumijevanje, prijateljstvo ili ljubav. Ševica, ajde ti ćeš poslije. Sad Stankec ti prvi. Dođi tu i ispričaj priču. A poruka priče... U čemu i kako? Božić je Stankec. Znam da je. Moramo usrećiti ljude i moramo im pokazati da mislimo o ljubavi. Poruka priče tvoje mora biti ljubav. To je ljubav prema narodu. Znači, Znači, ispričaj priču. Da. Volim svaki narod. Nije to priča. Moraš početi. Preko 7 mora i 7 gora živio je jedan starac, ili preko 7 mora, ili preko 3 mora i 3 gore. Postoji jedno malo selo gdje sam se ja rodio. Ono se zove Gornje Vrapće. Ili prije vremena koje je bilo prije mog vremena, stavilo me u izvanvremensko vrijeme gdje sam uzeo prvi puta stvari u svoje ruke. Krenuo sam da osvojim ženu. Da. To je već drugo. Da osvojiš ženu. To je već drugo. I onda moraš opisati njen pogled, kako je vjetar zapuhnuo i poigrao se njenom kosom. Ali ne mora biti prost da onda da ti se Pimpilimpić digo. To Badnjak. Znam, Badnjak vođa. I onda kak si je primili za, ne mora reći, za sisicu. Da, to je greh. To je greh. Za rukicu. I to mi je lijepo kad sam ideo razgovarati, ti to mene raztumačiš, znaš. Da, i onda si je lepo za rukicu. Da, i peo u šumicu, znaš.
jer su se poljubili. I to je isto, ali viš kak ti me daš lijepe savjete. Da. Viš kak si dragi čovjek. A priča? Zato te Bog drži, ti buš još jedno 50 godina. Dobro. Ali svaka priča, sunce moje, kada i pričaš sa time da je daruješ nekom drugom, a sada mi tvoju priču darujemo milionima gledatelja koji nas gledaju. To je v redu. Mora imat poruku. A ja ti nemam kak ti meni veriš, ja to nemam kak ti si stari nemaš kak ja. Ja ti samo objašnjavam kakvu priču, kak da ispričaš priču. A možeš o bilo čemu, o ratu, o ljubavi. O ratu je drugo, da, što danas. Ali možda si tamo, ali ne u lošem smislu, možda si tamo prvi put osjetio prijateljstvo prema prijatelju, drugu. Da. Ali dobro, nemamo rat. Ajde idemo. Možeš o ratu i sve. Ajmo ovu ljubavnu. Može. Ajde, jednu ljubavnu. Prije postoji jedna predivna mala kućica gdje sam se ja rodil. I možeš malo spomenuti neke stvari iz djetinjstva. Da, baš u staroj kući, gore sam se rodio, tako. Da, ali moraš nježno to pričati. Pa nježno, da, dok ljudi, znaš. Viš kak se cigar svije. A nemo se fučka, one cipere čistili, ne? Da, kaj znam. Pa kaj ti znam. Njegova ljubavna priča je da drne 5 kuna čovjeku kući. To te ne u krvi, znaš. To te već to. Ajmo sad, evo oca, ajde sad, nemoj njegove, braco. Evo mi, gledaj, tu i maltretirati ove. Viš, to ti je baš lijepo. U staroj kući se rodu, znaš. Da. A vidiš, u bika kad se... A baš si bik. Braco, molim te, nemoj da. Stvarno ću te izbaciti. No to je... Da. Viš, i sad te zmota me, taj tigan. U staroj kući se rodu... Braco, odi sjedi tamo, ajde, odi sjedi tamo. Braco. Jaren, ti sjedi ovdje. Pa jesam u stare drvene kuće se rodio. Pa daj, molim te pričati. Braco, pa daj, gledaj, pa nisi majmun čoveče. Velim ti da šutiš, ovo je meni važno. Pa nemoj se, hoću čut priču. Hoću gledatelji čut priču. Ovo je Božićka. Da. I onda, i tako lijepo počeo, došao kao, ja imao sam 12 let. I došao moj šovor Slavonac i onda pomalo mene učio svirati i tako sam ja polako našao i curicu i tako, ja. Lijepo je bilo divota. Još danas isto pomalo si pjevam i tako, ne. Ja sam siromak od 12 let i tako sam i dalje siromak i otam od siromak, znaš. A kako je za budućnost i kad ti još da ti veli neke... Poruku ljubavnu. Ljubav. Pa nije poruka ljubavna, ja sam bil siromak mi ostao. Kakva je to ljubavna poruka? A to nije ljubav, da. A kaj ti vam drugo rekao, čuj? I drugo, kako možeš reći da si imao 12 godina i upoznam curicu od 12 godina? Je, nekak. Kad to pomalo, znaš, kad to nije ljubav, je. Ljubav jedan s drugim. Da. Nisam nikad grijeh napravio, ne? A nisi? Nikada, ne. Da. I gdje je curica završila? Kad curica stvarno vraća? Da, u Gornjem. A to nije. A kakva je to ljubavna priča gdje je curica završila u Vrapću? Ali u Gornjem, ne? A to ne ti. Braco, mogu vidjeti kaj boš ti pitao, znaš? Dobro, ajde, hvala ti, bila je divna priča, a odi se sjedi tamo, Laki dođi ti da ispričaš. A Laki je cigane, ne? Pa bude i on. Pričamo, Laki, nogice si još malo pomagati, znam da te boli. Prije bilo lijepo, kad smo kitili, bosi smo popijeli. Lakica, to je nekad bilo, čekajte, sad moramo prići. Tema razgovora je isto ovo. Da, dakle, tema razgovora je da ti sada bi bilo lijepo ili Božić, da ispričaš jednu ljubavnu priču ili priču koja ima ljubavnu poruku, koja ima poruku razumijevanja, poštovanja ili ljubavi u ovom svijetu koji je postao materialistički, u kojem se ljudi okreću materializmu, zaboravili su na osjećaje, na poklanjanje osjećaja jedan drugom, pa molim te da ispričaš jednu priču ljubavi. Sa porukom ljubavi. Isto počmi Konstantic. Prije mnogo vremena
Znaš, moraš malo to staviti u formu. Jer gledaj, onaj koji priča priču, znaš, on je važan. Ljudi su to zaboravili. Malo ljudi može ispričati priču. Nekada su ljudi koji su znali pričati priče pričali oko vatre djeca. Evo, braco me zafrkava. Ja sam bio mali, kad su dolazili čergari, cigani na Peščenicu, oni su založili velike vatre i onda smo mi, djeca, dolazili i sjeli oko te vatre, a stari vođa, Tarik se zvao, je pričao o svojim putovanjima. Mi smo to kod djeca slušali. A treba znati, moć priče je, nije samo da kažeš, moraš pričati tako da ti poruka dođe do onih ljudi, do gledatelja. Ja bih molio režiju da sada, kada pričamo priču, da imamo dva kadra, gospodin Laki i ja, a među kadar ako treba, neka traje 3 sekunde maksimalno. Jesi shvatio? Jesam. Mogu početi pričati? Izvoli, gospodine Laki. Ja kad sam živio u Nizozemskoj i radio dole, mjesto se zove Bekanze, to je na Sjevernom moru, a radio sam Beperwet. Šta si radio? Radio sam u Nizozemskoj. Dobro. U stvari živio sam u Bekanzeu, tamo sam spavao. U Švicarom se zove. Berkanzeu? Bekanze, to je poznato mjesto šahovsko u Europi i u svijetu. Bekanze. A radio sam u Beperwetu. Radio sam na rafineriji amonijaka. Na rafineriji amonijaka? Da. Tamo smo montirali, imali montaže da proizvode amonijak. To je to bilo. I onda sam otišao jednom prilikom na plažu poslije radnog vremena. Ovak sa dečkom na plažu i vidim jednu čulu udaljenosti od svoje 100 metara kako sjedi, kao komunicira sa morem i to. Ono kao... Žena? Da, cura u stvari. Cura? Za moje godine. I sad neki moji šljakari s kojima sam radio, nemoj, glasi, to je žensko. Ja sam mislim, zašto ne prišao. Kaže da je odbijajuće, da se ne može s tom komunicirati da ovo ono. A zato jer ona gleda u more, zamišljena je... O čemu se radi, sad ću ti reći. I nekako ušao sam u razgovor, kaže da ona komunicira sa sirenama, kao dozivlja sirene. To mi je dala izjavu. I ja se nekako dao sudar, da se sutrašnji dan vidimo, da je pozove na piće i ovako, sad sam pićem i to. I stvarno došla je na sudar, našli smo se. I ona me je pričala o svemu i svačemu i onda smo naknadno iza tog pića